Yengri Bapuda Maku Sharichandra Sharman Impact News ki Manuna Taram Nook sitting as Manuna Kanagada topics say Committee of Political Parties have the political parties oppositional level political parties Taramatu Punjalakanda Pungre Masi Court Committee of Political Parties and Mingtole Aduga Marudi Masi Shemki Maru say newspapers in the Masi Tongan Maram Sing Piri newspaper Maru newspapers in the Piri Maram Sing Manipur issues in Gangduna opposition party Taramatogi core committee same habini aduga atopa newspaper khara gi mung yengana BJP lengak thenganaba political parties Taramatogi core committee same habini masigi tasengba the reason behind the formation of this core committee of political parties of 11 opposition political parties budi yamwan simi hanan thabibte aduga maruine kari maramdagi masi sembagi men ona mathau tan bano haidum tanga explanation thabibte yamwana When had a serious attempt and ma Kai don't talk with Maruina oppositional labor political parties both national level, regional level, the quickest district level, labor man Singsi upon quickie committee or core committee quite lack per se Maruina quickest state key Manipuri context study a quickie state but on issues man burning issues has but I must say an alarming way why otherwise state not at national level the so to one ma'am perspective ma'am Malay the Maroi the quickest state kida quick the Maroi is the formation state going Lakman state the kind quite never and they must say coming up then chunga quite of house Mr. Like-minded political parties come to way, especially opposition labor Hajabatai. As in Maru Wafam say, to be issues Kara Queen identified to mini, Quay see core committee or committee of political parties lacking in the state CEO in an individual level to one the party mayam sing Tenazo mayam. Mr. President filled over political parties things that toning mayam masi President Hazavathamiva faith, trust, the aspirations mayam height masi mayam sings a quick cry work fulfill Tori Bagay. Cry for work when a masi mayam say deliver to Wungam gain a weapons lock mutam the individual level the party mayam sing Maruina Indian National Congress Kiwena leftist height left oriented over CPI. Tuan ba sidin nata tuan regional parties mayam mogi party individual level the mogi tuan visitations tuan ba koi infractions mayam conventions the single maps dum to dinati representing a see at a wahang ma koi puna mag thamidi why not a united front labor problem gi dimension see even the threat level ne height also immense work behind time see see party of the Tenabim all the parties must all Punjal Lagamasi issues as a woman things the Wetino Matota see quite couldn't to Fawi. Corona way a quiggy understanding the equa labor common issues that the equator we Tamam to talk to a quick field away. I don't know sometimes opposition the Haraga political parties now couldn't get it carries a lot of meaning. See ruling the labor parties mayam amasu what are their stands makoi stands karino labor policy matters labor government sigi and or central government labor stand mayam sing se krai wai de kari mo jo pin mayam se lerang mani se ko de fill the way aramasida it's open height it's open door policy I quite state your issues say for instance in a site over the framework agreements say no learning issues okay and this very issue single issue I have to attempt to Mamam Lyrico. Mother Don't Chava, I explained to Yam to do so Matam Kale. From agreements, for instance, see a quite a field already, quite Jatis, the Maroina Manipuri community, when Matama Maitri Bak so high, the Gilay with Singi Manjit or Queen City Manipuri society, Manipuri community, Manipuri nation, and Madam San Sahi listening Anigi Omi, Itias, Uari Java. Sovereignty of nation state character labor to one the it was said a quick channel lumps a non chat mayam dharma you labor say
मसी कोई मथंग मथंग कोई हिस्ट्री दा नहीं नब कांदा सही तरह कुंताक वो हौरे देन अदुई मवानस लान मयाम हम तौवे अदगी कोई ब्रिटिश का कोई 1891 की खोंजोम वार ऑफ इंडिपेंडेंस ना हाइप टाइम मसी थेंगनखरे मसी कोई तांकक नाइना समलाखिबा ngakani adu ba khoi gi restoration of koi sovereignty se dum tole koi resist tole foreign past ma am sing se somehow koi gi history is mai to some suspension of koi gi sovereignty matik le go so continuity di as a state as a nation lakhi hai ado 1947 da koi gi manipur se again british the next over the british ki india hai the दुगी मैम ब्रिटिश ना लोई प्राचन ममा the princely state सोइना खर relax तरोगा कोई लाइबा केनोगी grouping द कोई मणिपुर से हावे तो मतलब द कोई 1947 गे कोई ngasi इंडिया की केनो द कोई की freedom hype थाई 15 August द सिगी just one day before कोई मणिपुर दिन खाता में फंगी हाइबा ताई and accordingly मधुगी मतुंग ना कोई नेशन स्टेट में उजरम की कैरेक्टर मधुगी तौरिया दबा एक्सरसाइजेस लेजिस्लेशन की ओइबा तोन तोन लॉ की इकोनॉमी की पॉलिसी दा तोन तोन कल्चरल पॉलिसीज में हम सियाम इंडिपेंडेंटली एज अ नेशन स्टेट इन असी फंक्शन तौला की अदुबो मयाम हाइनरिबा मर्जर एग्रीमेंट लाखरे से तोन तोन मधु बांग दा तोन इंस्ट्रूमेंट्स में हम लेग्रे हाइबताई असी मर्जर एग्रीमेंट योरकना होनाबदा that again kangbu nungasi yaige yadi mari illegal oide it was against the law the international law violate of am su late of snati adu still we became a part of India in 1949 from October 15th si la consider the threat perception hai ta koi survival da koi history da koi civilization da koi tuan ba hai ta koi national character in laksaba India da lerga so koi ngasi di India the merge so much of the characters mangri hai the south the national character which is deeply rooted in all the Manipuris like say ngasi live maroi na khoi in the context of the framework agreements which labor present governments ngasi NSNIM ga NSNIM is a sovereign country dona atop one entity political entity dona mogi tungam uniqueness laiga laite ga mayam higher ga state one individual body vis-a-vis government of India ga tawnoruk pase sina marom origa koi threat perception the very survival of this nation koi national character da koi state mai viability da adi koi function da koi power koi mayam sing sida hype tai masi mayam se national character da threat la pase solely in recognition of a uniqueness of the Naga community hai ta do tawroga koi the very hen extraordinary oiba hen vast oiba hen koi flourish tawroba koi that uniqueness of the Manipuri nation se suppressed tawroga masi erased tawroga imposed tawroga se this is one very threat and quite a job threat to ne barone yes Manipur gi so we need to resist aduga men the most concerning issue say framework ki se amka ai makha ta ba round su lak sake aduga men di form to wai maram se punna unitedly thengami bagi hope to the adugi idea to the pun bagi core committee of political parties se bagi idea du ne habni yengbi promote na ngak bigani madudi ngasi se koi gi khangning ba hangning ba hendok ki bai batai aduna in topic hai jagre isama introduce toroga I khangan jagre yeng basingda adu quite gi maru oireba gasi gi manung na se thawai happy dori ba guest sing se ai me mangda ai introduce sak tak jaba chi kaw bane masiki dam ngak pi gani gasai topic se core committee of political parties madu political parties tara mathoi opposition level political parties tara mathoi pulakanda leriba leba ki susing thengiba adu maru oina governance se karai de sori se sek tongna ba political party tara mathoi punjal lakanda committee of कोई कोर कमिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेमनी लोने नंगसी की टॉपिक्स त खना नगु तेलेंजन बिरिबा गेस्ट सिंगदी आई येट इथंग तंग फंबिरिबा हुजित वा ngang हौबिख्रबसे आरके आनंद स्पोक पर्सन मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी नि आई यामुंगन बुताराम नोक्सरी हाना अदुगा यामुंगन हेक ओइ तेलेंजन बिरिबसे युमनाम नबचंद्र वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी समना NEIDP की NEIDP मणिपुर स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट ने आई ओजान बुताराम नोक्सरी अदुगा हे अथ थंगना फमिने जरिबसे प्रोफेसर एस टेकेन सिंह चीफ स्पोक्सपर्सन BJP मणिपुर प्रदेश ने ताओ टेकेन बुताराम नोक्सरी मथंग से आई तसेंगबदी इंट्रोड्यूस तौदिंग यामुंग आनंद आई ngasa हाइजबुदनि तसेंगमुक्ति
ꯀꯥꯎꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯗꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯈꯦꯞꯆꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯖ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯟ ꯅꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯧꯕ ꯄꯥꯗꯤ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝ ꯇꯥꯏ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟ ꯗ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯞꯇ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10 ꯑꯣꯒꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝꯞꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯦ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯦड ꯑꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ CPIꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ INCꯒꯤ NCPꯒꯤ AI ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ RSPꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦ BSP ꯂꯩꯔꯦ CPI NEI TP ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPPꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ AITMCꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯟꯑꯚꯣꯏꯗꯦꯕꯜ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩ JDS ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ JDS आम आदमी पार्टी सिंह मैम 13 हाइतरे अदगी अतैति लेरिबा प्रजा नचिंग मैम सिंगसु अखोई कोप तौसेन अखोई खनब लै अदा सिदा अखोइना इश्यूज खरा हाईलाइट तौबसे मरुइबा ngसाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लेरे अदि अखोइना ngसाई नैनगिबा अखोइगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से 16 मसी यामना crucial of issues in the identified to be at border gi dispute night ngam border pilagi oiba inconclusive oina khoi loina lojai have time say that this needs to be re-verified see myam dagi akhoi university issues yet to be sorted out see myam sing khoi ne am burning issues ne lowi because we sangdarga di could pillar gi MU gi kari gi passing aduga mayam sigi mathak on top of it har kan da maro ne framework agreement gi matang ni am ai mathak na dum lak take tamu tiken huzik maro ne political party taramatoi punjalaga haiba tai oppositional political taramatoi pulakanda core committee of political party sembase marone idea du behind du di yamuan thambi gre marone aduga maswai se BJP gi lebang thengnana ba core committee semba aduga manipur issue sing yengaga sembagi watang amsu khabar sing da news paper sing da panadab dinate samay kare noma leiba yam issue sing da manipur le prevailing issue sing da maram orakanda political party opposition political party sing je united oidaba yatre haibagi feelings sama phorok se masi kamai ubi duga tasengna formation se maroina lengak sina lengak haitai governance se check tongna ba at the same time prevailing issues in manipur sing se tackle haidi kop khanamina ba haitai punna thengna nimdagi idea dune kamai ni BJP gi maru ruling gi main allies haibai asi koige political party tarama thui punsin dana apunba se core committee of political parties bu hair ka su koi khabar da ka de thengnari ba maming se tarama thui punsin na tore thabak se apha khongthang amani hai tai maram de kari noi bu se tongan na thengna bada sagi ma pangal thok na thengna bangam bagi phibam du khatang watak to badaki issues na di kamani issue ni na hai koi puno punsin laga thengna rasi stage lengak na sarkar bari ba kangbu na to bu su tum tawsnu atraga koi myam su punse lerga hoje koi stage da thoiba wa thok lan thok myam hai tare hoje koi ke congress ke spokesperson hanagi honorable melen pan bigi ba sumai tawtana thodo wa thok myam thoi ba myam sing sida karamai tawtana koi state ke interest ta put ba interest ta kam han kal ho ya te ke hai bagi akan ba sakti im sagat chabana madu kaisu koi BJP ke side ke kaisu adu lana lo bu su leite patana khan bu su leite madu apha kongthang amani haidana ekoi adu feel to say okay masida thodok pa te topa averse mark piningai kai tongai kaisu leite
अदुदा पीगदबा नत्रगा अदुगे असेसमेंट अम लाकदबदि पीपल न लौगदबनी नत्रगा थबक तो पाइखलप कांदा अदुदा सोयंगाम यावर कांदुदा ए स्वाइदति सिगुंबा पोट खरि सिथा होरे स्वाइदन सुमाइ तोरगा नत्रगा साइगे लान हाइजिले नत्रगा करिगुंबा कांबु खरद मिसलीडिंग तोरे हिस्टोरिकल फैक्ट खर ट्विस्ट तौथोखरे का हाइबन सिंगबदु त ngangnarukpadुति मदुदि इन कोर्स ऑफ टाइम सुम लाक्सगदब पोट अमनी हौजिकी हेग हौरकपदति सिगुंबा पोलिटिकल पार्टी तरामाथोय पुनसिंदना मयाम सुदुम खंबिरमगनी पोलिटिकल पार्टी तरामाथोय सिदा कोई कांग्रेस पुदी हाने यामन कन्न सु लेरमबनी हौजिकसु कांग्रेस से सोमबा पार्टी नि हाने कोई तोदों लौति अदु सुमनदा रूलिंग वरमबतगी ओपोजिशन दा लेग्रे अदुगा लेहोरि बातै पार्टी खरेति आइदि पार्टी तुकी वाखलोल मखोगी थाजबा मखोगी प्रिंसिपल मखोगी फिलोसफी तो दमोय वाक्ति तौजरगा ममिंग खंत ओइना लेबा अदुगो मयामसु लेरि हब अदुगो लेरिबा सिंगसे पुंजिनरदि कंदोरिबा अद मथंदा का थोरगदि सपोज धारनाम सिंजे रेलियम सिंजे हाइ बाउदा असाई निटिसना यामना आइदि पेनिंग आइबो मोंग सिनबा यारो दो मयाम दुनो पुल पुंजिलगा कमनि सुसे थेंगा से सिटी सि यारो दो बि कनासु लेति दे खोइ पुलु दबनु तोंगान बमन मरमदि खोइना सासन सिपाइरि कोई बीजेपी लेड गवर्नमेंट हम लेरि सोमना कंदा मदुगी वन तैना बता सासन पाइदो पार्टी सिंधुबो कोई ओपोजिशन हाइबगी वन रूलिंग ओपोजिशन हाइबगी वन पुन्ने येंगरगे दे कोइ लेबाक सिग मिंगा तने तोंगान पॉलिटिकल पार्टी द मागी लनायो बे एफिलिएशन लैसपा वर्क तौ चपा अदुदि मागी लनाय अफेयर्स की वन अदुना मसैस दai कोइ तोदोंना लाना लोपा फतना लोपा नत्रका करिनो अमा फतन हाइबाय तो कोइ हाइनिंग बसु फाउते हाइना बगी कनुसु लैते यामना इगे हम्बल फीलिंग द मसे अफब स्टेप अमने खाली अदुगा कोइना हाना पामक पोट अमसु ताराब्रा ने नुंगाइबम सु फाउ मरमदि कनोबु कोइ भारत की लैरिबा कोइगी पोलिटिकल पार्टी की चनरिबा चनलोंस सिस्टम से मल्टी पार्टी होइदना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा का रेस्टार्ट दुम तोरंबा रिकॉग्निशन का सु फंगदबा अदुगुंबा कनो का तोबा पार्टी से थवैना का फागा थीरगदि ओदोन मसिंग यामग्रे अदमाइ तोकना से कनोगुंबता यूके गुंबता अमेरिका गुंबता बाय पार्टी सिस्टम का लेरगा करिगुंबा दि पर्टिकुलर वाफम अमदा इशू अमदा ममुद्दाना मसिंग यामबना यामे यामदबदु यामहोत्रे का हाइदना अदवाइ दुदु तौनबि खुदोंग साबसे कोइसे इफंग फंगदना तौबना सुमाइना कोर कमिटी ऑफ पोलिटिकल पार्टीज ओपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज एन सेमक पर सोमनाकंद अमल लेरिबा अदरगा सिगे समिनरिबा से कोलिशन पार्टनर हाइगदरा कोइ लमिनरिबा कांबु सिंगसेगा तौरगा अदि अनी गकी कनोदु दैता खन्नरप कदोबो तौरगति खरे हेनसु इफेक्टिव होइदो माले ओके सो एंगा माजतना आई मसी आहान बदि मसी अफबनि आइना सम आई लौजगे ओके थैंक यू सुगी मतंग दति कोन मो हाइना ता थैंक यू ओजानब चंद्र मरोन होजिक वाइस प्रेसिडेंट एनआईटीबीसी ओबिद्रिंग द ऑलरेडी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दा मतम कुइना थौपुन लाकपिरमनी अदुगा मणिपुर दा इश्यूज लाक अखोगी ममांग दा थेंगनखिबा अचो इशू अदुगा मरु ओइबे इशू सिंग हाइबा ताय हंदा खक्त नते ममांग दगी थेंगा लाखरमनी सुम यंगबिरकपदा अखोइना सुम थेंगजबदा मणिपुर दा व्हेनेवर कॉम्प्लेक्स इश्यूज कम अप्स गसाइगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी करिगी मीटिंग का कोगदना इशू दुगी मतंग खनने बसे दुम बराबर कोइ दुम विटनेस तौरगा लाय अदुगा सोफा होजिक से मरुइना होजिक पॉलिटिकल पार्टीज ओपोजिशन लेबल पॉलिटिकल तरामथोय पुल काने कोर कमिटी सेंबा अदुगा मरुइना लेबाकी हुजुक थेंगनबे इशू सिंग से बसवाइ से थेंगनाबा अदुगा करिम कांदा कोइ रूलिंग सिंग से रूलिंग गवर्नमेंट सिंग के चेक तबो ओफम सुलाई समहा करायदनोमा इशू दी थेंगनाबा अदुगा इशू सी थेंगनाबगी मोंग हाइताय हैंडलिंग द इशू सिंग से कितंग पेनदबा पेन फातबा हाइताय इशू थेंगनबम दु ए मसमाइन थेंगनदि फदौनी स्वाइदा तौरिसि सोन सोली कायबगी आइन खंबदा आइडिया पोकबिब्रा कमाइन तौगे तंगाई फदना मसिगी एनी कनोगी पॉलिटिकल पार्टी मसिगी कमिटी ऑफ ngसाइगी सेमबसे की तंगाई फदब मरम से ओजान नबुदी आई तामोन यामुंगान नबुदी मरम सिंग खरा थंबिखरे तोंगान ब एनआईटीपी की साइट तगी अदु ओजान पसन साइट तगी समोय कराय दनोमा हैंडलिंग द सिचुएशन हैंडलिंग द कोइगी इशू सिंग से इपेन पेन फाते अदुनो मरम ओरा कांदा कोइ मसि थेंगदा ब याद्रे इशूसु अदुगा इशूसिंग मांग द तारिबे इशूसिंग टू एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सिसु खर माइमेट सिंग अंदबा यादि हाबे फिल्म दु फाउबिब्रस याम पसे याम चुमो वफम ने उजी मसिकी अंकरना थंबिरु वफम से आइगे मोट से थमजद्रिंग के मांगोइना हाय ngarang senggiba core committee of political parties haiba sigi matang seida yanagiba amadi tausi haidana leinagiba dugi makha tarapada
मीडिया रिपोर्टिंग दा ngasi gi Shanghai Express da makta da yawi ngasai oja anchor na su takpi kre BJP gi langa thengna na ba core committee sem khre haibana chingba mase tasengna political agenda natraga election gi da mu ta election ma man gi polam kha min to bu na kana go ma heading khak pa ba da di lana saningai oi hajeriba adu masi gi matang se masi matang di Northeast India Development Party ki side gi masi ma ai sorry have du mai mayam dai thamjage ani subada yamun obding sa yamek seng na thambi gre kari gi damakta all political party ki meeting tawrkanda core committee me semi bano habisi matang da akhoi gi Northeast India Development Party ki side gi lejari basu housing mang da tadro leriba issue sing yamun open bi da lo yaw hre aina mu anna sum lokhachara pa da framework agreement adagi border pillar gi hongdo hongji gi matang sina marmo kanda achobal lamma ka mang pa yabagi akiba haidi mapung border dispute haitare adagi ahum subada akogi Manipur University ki yamna prolong oba impasse ma lakba masi hujipa oba still loi da bagi firma leiba haitare ngasi dagi budi hogi naunamu hanagi fact finding committee to review tor kanda notification tho kanda di 15 days phau budi akoi kaiguma madi leirani madu ma'am na loina khangminare mathangda citizens amendment bill sisu thoidoi dongna akoi da yamna akoi gi puning seida laita handaba puning seida dung wahang ama dum hangna dra leba kariyata issue singi manung da amani hajariba hari basing sina mapung oina mangna thamakanda tangai phadana masa resolve to godabani tangai phadana masa akoi punna thengna minna gadabani haba wafam dudani narang core committee semgri base political party me amam khaki yamuk chumbi ko aduna hairiba ngarang semiba core committee of political parties hairiba seida Northeast India Development Party amadi akoina hairiba akoigi core committee seida yaujaruba matam seida akoi kanagumba amabu yengnabani kanagumba amabu na hekta marupni haina khallakanda yaubusu natte akoina khanjaiba issue se akoi anyhow solve to godabani han Northeast India Development Party ki wakhanda lei karigumba as a local party bu haibi gera natraga as a regional party karigumba akoi mathau taraba government na bogda akoi sijina biyo natraga na akoi mateng pangjage akoi mathau tari di issue to resolve to bune sigi issues na maram warakanda akoi da tangdu leita handriba makal maka kaya maka ki ngasai ngang we da so we da tawroi da mayam ko tho leiba adai sudra nomdra lejaga da laik tamdra lejaga da mayam am khakta apun piri ba kaheliba mayam sing se masigi mapung oina akoina madaida khanjara kanda tawbani adu karigumba Northeast India Development Party ki side ki mayam da thamjani bese punmin nariba political party sing sina chanmin narpu matam da thabuk tawmin narpu matam da apun bagi interest da natragana Manipur ki interest da natragana akoi gi peoples ki interest da chokpa yaba natragana chamina si yadaba apal arak na chayet khoyena ba amaga kari haitare ne yamna akoi gi political mileage longno bi wafam langna ba targa di akoi madu dum matam jana akoi withdraw to bi wafam ba da akoi gi party go na diam chetna lechei aduna aina make sure thamjani bidi ngarangi core committee of all political parties and semgripa core committees hai masi kanam tagi misang nate kanam tagi yang na banate mase tangai phadana mathau tarabadi ruling da bawda akoina kari haitare ne kari haitare mateng panga nataga makoina khoi mateng panga badi NIDP gi khoi gi member duna nataga NIDP party duna sugma mateng macham tang piradi solve tawni haiba phawbada akoi edum extend tawge haibagi akoi gi kenosi leijei haijariba masimaki pandam seda narangi kenosi yaujagi bani ado tasengna BJP party thengna na ba natra Congress ka chamina na ba natra adu ka chamina na ba da ka chamina roi da bi form ta leite abisima ai ha magi na thamjara kana ani subada sai koi gi ojana thambi ge bo form ma Congress party di hojiksu sole haina logde haina BJP gi miyeng dagi thambire amadi Congress party ka ngarang core committee sembada yaumin nariba party kharadi ngasai gi mathandana issue se masi raise to bungam jada badongna natrakan yam son badongna haibi bese masi mutang di oza ai handok cha hanjin hadon janingi
political party oisano, civil society organization oisano, student body oisano, mera pabi oisano. People's oriented issue oiraba. Nataga people ka saminaba yaba issue oitaragadi. Mada pick pa, chauba, nova, libaga, ay di mari lena di habisa. Masi ay experience ta ay masi mas main thamjani. Thank you. Taung tiken. Jiki hui ojana sundri wafam se saigi apik podona Congress sum di son di hairamina son bo udi haidina Congress til kalli haibadum di tamo tiken phongtok pigda aduga marona tei jali bo singse sai punna lautraga di ta tabi da bai phim du leibagi son bodona ojana sundrina ubi bose kitang sengdo ning bose yam tamo tiken kamai thaminge se mioi bana nungai tabse hai pangal sole se ga sakthi haibajiga लायर बने ना उसी तब से गया नुआई तो फाउ अदु इन रियलिटी ऐसे वो शक्ति बजाला कैसे खल लगती मां शक्ति बदुदा की घरा कोंग ना बा बिजेट सक्सेस बांगोन पक्ष बा अदु की समहात लाक बियंग नाय वांगांग सांग खर सुम खलगदी मा थी बदु कोक तोरे ने पांगन सोले से अनंग सोले हारगदी अंगा दु हायाबो पुरो रो का हारगदी अदु प्रॉब्लम भी नते को मसिदे कोई के एनआईटीपी की spokesperson of Vice President Won Harisisu. Hoi me among the hiding the Bano to An Bamani. The same but the Adam Kampiram Ganita. Masi Putok to Mataka Panabay Kasutar Kalete, one man party, the Labour Party, Mayam Suyawit. Adwaya Kanba Congress, but they is wholly the high theatre. Not any IDP, say Mitaramu, Putok on election left by solely high theatre. When you think of the whole party meeting near the Taurega, the Prime Minister Unabasapa, Home Minister Unabasapa, Katobukanda. Mi amadu kakta represent dum taudra pasina hauju phau tu amadu na all political party ke pham de dum kalaga meeting de dum jaw ba to phur pa ti ko sum taulai ba to adubu mathanda to bangam ta photo tara gi saichun lengthong phai edna punna tawina lo step am lokhalak pasi bu de yam appreciate taw United we stand have have loina mak samana na congress on company BJP to company hayu haragati ai hai bangam moy okay thank you yamungan aina laksaning se yamung da maruina supplemental it's a theory of consensus when common issues are being faced by everyone alike khuding mak samana na face tor kan prajana khudi hangeba political party khuding mak in har kodadi punjan bagi tangai phatab lak pra hai bidu ni parties in a solely son de often de koi site ge thamjati what people wants to the what people wants to okay that's the only point thank you yamu ai site thamding question se maroina initial na amna hek khoi gi pistok te phanggi ngai gi hai batai yamu nen khangbira pone khoi de gi maroina phanggi hek hobudai di ngasai gi sovereignty gi idea duma adum ai khamda charona drop adum tawbi male aduga ngasai gi maroina khoi swai de concern tawrisna Manipur ki integrity singnarak lisang thena wari sala ko se BJP na upara su Congress na upara su center da ekoi swai da pakat pasim di hek waro ema puram dai khang de framework ki bo ro mo bo hek torom dai se hek phau bugi and plus center da ki lak pakan da ka heloi ha bi assurance ti Congress su tumpi BJP su tumpi aduga main oina Manipur da so far as territorial integrity madu karam kan da haira kan da pistoks na maram ora kan da matam du ki thengkhang character ekoi da ki handaba tangdulita da budi found of the Nati Hajiri Yamu. I don't know when I quite the most important issues in Manipur, Harakanda, Atopa issues in the Gikan Authority. And Hajaning in a assurance people with the Miam like that. So I the heck Naktan, Handoposto, Handopodon, Topusudum Yogi, the Brunate, Aduga, Marona Hek issues like Masik, as Friday, another one, as why the Lakato have a turning point among them, they equate the Pakalam live the lipto. And Hajan Maswai say, Tangdulitan command one education. I did the theory ma. Marui na muibana chat pa ya chat khar kan sida khogi mya MNC oiba naglen ni matum de politics na hai tare adi ma su adi Shillong court ka lakra matung sida ma namu yai ya dien tawwa de ya dam nam China de training chalu buden NSNIM established ro ko sigi entire geno se evolution hai tai si myam sig se khoina yengba matam da government of India na the Congress matam do oibe na BJP matam do oibe any government or oibe mad why we should give them so much of political mileage kai dong to moi da yam political ke no se khoi pigro na wafam se ne ba see this is where swice the government of India ki perceptions political perceptions is so na koi luxury se see this has to be corrected say appeasement policy ne koi lawre ka you know only the Nagas when Sigi Naga ne haibis the Nagaland ki Naga da that two formations is 61 2 3 call
मदद नागा की असम की खाइदो के नागा हंजन हंजन अपीसमेंट पीबा अद स्टेट लाइक अखोई मणिपुर गुम हानदगी निंथौ मतलब सिद सोवरेन ओइन लाकपा दे विद क्लियर कट बाउंड्री चंग एडमिनिस्ट्रेशन चंग द पॉपुलेशन लैंग्वेज नेशन स्टेट चंग मणिपुर से द पार्ट सी स्टेट का थममगा अखोई इसने इग्नोर तौखिबा अदे अखोई म्याम संगसिना वी हैव बीन रिलीगेटेड टू द बैकग्राउंड हाजे कहीं द खंग दबदो नॉन एंटिटी है मसक थोक तो जाति मन अखोई थमना मरम ओइदो जिक खन बस याम वांग सिक्स लाख रे व्हाई गिव important political social or otherwise hai tare loin importance to only that hojiki NSN IM gi maru oina khoi gi aisa muiba lady ba khoi NSN IM hai se sida ka do pi do no wafam se so question mo ba and boy gi the entire theory of naganization hai ga naga built up hai ga under khoi naga loin mong na te ko si sai sida kitang khoi am clarity lein to chum rank kale NSN IM hai ba sigi makha da umbrella ra lakma me am sing sigi Moina sagla is a kari noiba. The unification of the Nagas kari noiba. Not true. Not true voluntarily acceptable to Nativa. Forced annexation never. Akoi kamai to Naga community me am one time every one of us Maite oibia kuki oibia Nagamar ko tangkul Mao Maram maring na laiba am sing they were known. Mui sing se my community names site I lo khanger me. But because of Naganization, Naga unification gi NSN IM gi noi ma to na chingdon sida matang loi na ba koi naga on gada bani na tragadi noi you will be uprooted, you will be butchered, you will mercilessly murdered have wapa me am sing lak bada gi you know way back in 1992 do 1992 da this Kuki Naga haijari ba me am sing flare up to gi ba they formed this Nagalim guard moi they were used as a force of repressive force with sine ba tanda अदुद नागागी के नोसिद चलो यादो मोय डिक्टेट से चलो यादो खुदिंग बक्से दे वे अब्रूटेड कुकी villages मैम अतोबा कुकी नतबा मैम those who opposed the theory of Naganization Nagaki unification theory से opposed तो मैम से लोइन में हाथ किए as many as 1,000 innocent those cookies were butchered mercilessly murdered even angang masama मैम यावना this is a theory based on which ngasi Indiana political recognition ama pib dong torga moigi negotiations the main keno high that focus se sida torga moi themane na maru en khalga the other things other lay akoi insurgents ma'am lay freedom struggle torga ma'am Manipur itself ngasi ni merger tor matum sida masi ya ya to sigi dam ngasi freedom movement ma'am tori may amongst the Meiteis and other tribes other communities also see ma'am sing si loi no sideline torga only the Nagas have a appeasement policy. Too much of appeasement policy only to one community under NSN IM city will not accept. This is not acceptable. See policy say solution not the we will oppose it. Ladiba ma'am masi Praja Manipur miano pamiso do neighbor. The Karigita Mokta I never wapam see how do it provoke to not the so meaning as I high Congress matam the sitting the NDA period BJP led but the Netaneba. I know size the Kitan differentiate on him. What happened during Nasi Narang Maklegi, the Waki, Atul Biari Bas by Haitare? I hold him in very high esteem amongst the prime ministers to opposition in Lagasu. He was one very reasonable prime minister in Loeva. I quit Miam the rich me. Miam the Matam the 1992 the Gi. Kenogi Nagagi ceasefire ki keno laki mang sida moina Nagagi lam mayam se khoi dominate this is Nagaland yes ancestral lamni mase khoi lamni have sigi legitimize to no honam the nomai sina ger heart ke to create to mayam se loi the si mayam sing ji loi har kan only the ceasefire laki bneba ceasefire sida su not matam da khoi mayam no protest away Manipur ceasefire lajlo pe roina but Ninga yamna kanba muiba Isaac suna matam the Bangkok to lerga Padmana via matam dugi keno hype tare mediator interlocutor mama sa hananda tor say tor kan only did last minute the yad India government without territorial limits says Bangkok declaration hit to give masini sigi ninga hype time mas da koi mayam loin hogre 1992 onwards sagi irang thopa Kuki Naga clash tagi koi mayam entire forces have Meitei leriba topa communities leriba Meitei pang lei mayam sing se moi isi na waktani we are brothers we are family we are the same blood and to chinoi hana we are in team na masigi kaina sang na masigi blood set stop to rukan sida
सी यारे हाइबी वाफम्स लाखर कांसिडर देन दिस कदोस लाखी बसी डिक्लेरेशंस लाखरे डिक्लेरेशन लाख मतम द कोइ लोना होमिन नगिएबा एवरीबॉडी प्रोटेस्टेड जून 18 थोखिएबा अइन हाइजनिगिदी मसी प्राइम मिनिस्टर द मतम द आई वाज आल्सो वन ऑफ द डेलीगेट मेंबर्स मतम दगी अमुकु लेबा खोटपा मयाम यूसी मति कोन लेटर पार्ट ऑफ सीएम गी हाइब ताइ तोआन तोरे एमसु गी लेरबा टॉप ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिंगसि तौरगा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल वारी सानी गाइना मयाम गी रेजोल्यूशंस लोका साब सत मतम द वाजपेयी अडवाणी कोई वारी सानबु मतम दो अखोई प्रॉब्लम मयाम से सिनी सिनी अखोई याद से सिनी से फजना एक्सप्लेन तौवे इट वाज अ बिग डेलीगेशन अदो फजना हर्ट तौर कांद मतम द अडवाणी ना ऑन एडवाइस ऑफ वन जस्टिस सचार रहन ताइ हाइब ताइ मदो दिल्ली हाई कोर्ट की मतम दगी वन ऑफ द अखोई जस्टिस ने ना वी आल्सो हैड इंटरेक्शन मागस अखोई इंटरेक्ट तौवे इवन बिफोर अखोई एंटरिंग इनटू दिस मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मतम दगी समय तो मान एडवाइस तो व्हाट यू हैड एडवाइस नंग एडवाइस तो लाली मनपुर खंग तो माले ना कोई मतलब जो कोई आर्गुमेंट डिबेट कोई डिफिट तो इंडिया हैबिटेट सेंटर मुद्रा खाली मतलब जो कोई तो नगे इंडिया के थिंक टैंक लोइन बकम इनवाइट तौरगा मसिदा इवन होम मिनिस्टर अडवानी एडवाइस तो गिबा मा मसा मसो कोई करोगो इंटरेक्ट तौर काना दिस इज अ रियल सिचुएशन इन मणिपुर सिचुएशन सिटी पॉलिटिकल सिचुएशन सिटी अखोई थो सिटी कोई सिविलाइजेशन सिनी हार काना मुसु हंडो ए वाकल से देन वी हैड discussion with at the prime minister level tau kan sida khoi hujik legi da hai ta rang legi da khoi prime minister se was very considerate and hajably it was a major policy ne ba india gi without territorial limits se india gi quite high profile indo naga gi eno la ko ma la na peace ke no da treaty ma la no hon da chu quite highest internationally focused over you west ki religion की तो मैम की इन्फ्लुएंस लेवल मतम सिदा अखोई मणिपुर मैम की वाखलोल सिता को यारोय हार कांसिद मतम द कोई हार कसी अमतंग अखोई की लेरिबे एजिटेशन चथरी मैम सिंग अमतंग यारगदी विड्रॉ तो व्यू सस्पेंड तो व्यू नो नो नथिंग डूइंग हुजिति यादरे मतम से अखोई दी आइद वी अखोई की डोर डाइ क्वेश्चन लाखरे अखोई की स्टेट की होइना अखोई मैम सिंग की होइना अन अदु होय तारक दे तोरका गिव मी सम टाइम मतम र पियो तोरका अखोई वी केम बैक but he withdrew this. Okay. You turned to we say. Okay. He was very considerate. I know. I think the comparison of Tori say. Why not Modi? Akoi talk re. Framework agreement mo straight to na bani. Akoi karam ta khangan de. Why see detail de musula ke siko. He should be wise enough like Atal Bihari Vajpayee. He should withdraw this. See framework agreement in the Northeast rather than bring in priest. There's going to be Jamungi side के framework agreement unthinkable explanation से some kind and question है बताइए appeasement policy cannot be a permanent solution है बदुने some direct kind दुका so far as appeasement policy है रगदी yes पिस्टोक से लिसांग ने चथरगल है कांग्रेस ने पान बकान दसु बीजेपी ने पान बकान दसु सेंटर दा दुका appeasement policy से बीजेपी एनडीए सरकार ने खरे हेन बमाली है बगी क्वेश्चन दुनी सम दाने का होय थैंक यू तामो तेन लाख सबसे मसी वाफम सिंग पूरा लाख के तब तो ब्रेक की मतुंग लाख सके ब्रेक की मतुंग इम्पैक्ट न्यूज की मन होना यंगबी बपुनम की फम दा थुन पुदुन लाख सके इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग यंगबी बपुनम बकपु अमकन तारा नोक्सरी तामो तेन मरोन हजिक थंबिरकुदुने appeasement policy cannot be a permanent solution हाइबे मतंग अदुगा so far as NDA UPA concern अनिमक यंग बकांदा appeasement policy से NDA ने खरे हेंजन माले towards the one community कमाइन थंबिनिंगे से मधु आई वो हाई और कहती मधु पुंग लान पर absolutely baseless absolutely false मरम जिमन से कोई नहीं ना बकांदा हजिक से कोई प्रॉब्लम में हम थेंग रहे framework agreement की फोंग साथ में मैम हेक लेरिबा पुनमक्सी छात्रनी अहननी ना लाइ हिबनी हितबनी खाइदगा मी पुनमक्सी मसकी तमुक्त धारणा तो पंगांग बखोटपा मधुकी तमुक्त दरकार लेरगना होइन पेननब कना बुकाम बुखोल मराल सिरग चैबा याम कन तौरी बॉर्डर की इशू होइसिसु अदुम अरांग हांदादगी सेंटर तगी हाईएस्ट टीम अम लाक्ति यंगमे अदु मखाद करी तौसेगे ब खनबगी पोट लेरी अदु सो दुम लेरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की ngaraang गत्ता जे लोइसिनरे हारगा लोइसिनबा हाय तारे मोइगी memorandum of understanding ma sign tawna re hairega madugi tamakta ba tam so reference semna thna khorana tawna na bagi phibom da lakpatu yam nungai ada sida koina se aina paukom se pijading ai kanom hai sake ai koi gi state se sahi lising ani gi itihas lai se koi loin mang na hai
लोन मन खंगी सही लिसिंग अनि की इतिहास से खंग बै कोइना करिगो पे इशू में लौखतना से स्टेट्स दे मायong नरिबा अवाबा खोदे नुंगाइ तबा इशू में लौखलक मतम दति अखोइ मसे हे हेक मदवाइ दा रेफरेंस पीबा मददि हे संगसिन बसी हे हेक तोंगनै तौनदि थंगबा मद नत्रगा से कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन लेगदब इशू से जो पार्टी की पोर्ट न पुथोरेरगा मान तौबनी अदुनो तौबनी अदान तौबनी कायदना पंगाइ ता हाइनदना कोई लेजरिबा कॉमन पीपल मयाम सिंह से प्रजा सिंह से मसै से कंफ्यूजन से अगर पथाक अमदा असे कंफ्यूजन से अखोइ मयाम संग पिसले अदुना मान मान निंगबो से पंगाइ ता हाइनरे मसिगी खितंग समलप कनो तो थमजद्रे मान अइ कनो हाइजके कोई की मणिपुर से करम लेबा नोइबो मणिपुर है तो साउब से मणिपुर से ने मणिपुरी हाइदना कोई से मणिपुरी ने मणिपुरनी हाइबदा मपुरी सगाई बदम साउब मी से मणिपुर द लय अदगे सिदल ले से हिसाबा मणिपुर नते कोई नागामीज ने नागानी हाइतना लेब लय मसी मिशम नते को मनीचर नाम तमाम रस्ते के आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमपी होने कार का पार्लियामेंट लेरकांदा मानो दिल्ली दे कयाम कन लाओगे आई एम नॉट ए मणिपुरी आई एम ए नागामीज एमपी में आगे मरकता मणिपुरी इस माय साउबी ओय अरे कांगपु खरिन नागानी हादना नागा के उप तोंगान बा नागालिम हाइबमा लरिबा थंगरिबा स्टेट मयाम सिंह की म्यांमार की कर पाउ तोरगा मदुगी दमकता बा नागा एनकेस्ट्रल डोमेन काइदना एवरी नागा फैमिली दा मसिगी मैप से थेट बसे अचोबा यमना साथी पनिशमेंट पीरगा का तौब लम मने कुकी की सुले से कुकी लेन नाइदना हाइगले अदगी कोई मैते की मरत सोबा कंगलई पाग अदु अधा काना से हाइबगी कनोसी सुम सनदना यखोइ से मसिगी यामने नुंगाइ तब अमेरिका ने तो कनाम साउदे इंग्लैंड इंग्लिशमैन हाइबद कनासु साउदे पाकिस्तानी हाइबद कैम साउदे भारत भाषे नो भारत भाषे हाय याब्रो कोई इंडियन नि हायबा इंडियन हार कन इंडियन हाय याब्रो कोई हिंदुस्तानी हायबा हिंदुस्तानी हार कन हिंदुनाइजेशन तौरे सिदी यारो यातना हेक सीना की दगी सोंथोकना बाय कोई भारत तोइनसु मणिपुर ओइनसु ओथोकना नुंगाइ तो फिल्म मदने कोई नोंसि लेसि मसिक मरतने कोई थेंगरी प्रॉब्लम से and the problem से क्रमाय तो रिट्रेस तो क्रमाय थेंगनी हाइबा कांदा हौजि फाउद ngasi ngarang su dungaire akoina pull laungari se ai hanjilajina not less than 300 times ai discussion ji yagrobana masi cutting across the party line level pochidi yam delicate oiba area city akoi leba ki dum ta khalaga yari ge soktana masi ki tabuk se tongina ba phai khena ba leitana tongina ba phai ai hanjilajina request to kiya hauji akoina naga ki hoji framework agreement ki wangang ngai framework agreement kala mumma tamda kari to bata ki karamai to lakhi banao अरुगा नागा मूवमेंट से नागा इंटीग्रेशन की मूवमेंट से नागा सॉवरिंग कंट्री में संग कदुनी हारबो मूवमेंट से कला वाइदिगा होरगा कना ने नोट पी की करी तो होली मरक मधु कला वाइद ट्विस्ट तौरे करी तौरे हाइ पुन मुस लोइन काउथोगा मधु पुन मुस लोइन काउथोरगा हौजी कोइ पॉलिटिकल एडवांटेज हम लौना बगी पंगांग ngang अल्टीमेटली कोइ पुन मुस लोइन मधु की अवाब नंगदब फिबम ममता खोंगसे से ससिन से अदुना आई फर्स्ट इन हाइबदा इशू में हम से थेंगना बगी दमकता अपुन पॉलिटिकल पार्टी कोर कमिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेमक पसे आई साइट की पर्सनल कनो दे मसी अचौबा अफबा टर्निंग अमने आई लोवेन हाइजस असि मैं आपन खंबी गना 1918 दा नागा क्लब हाइबा मगल खखरे नागालैंड पोस्ट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ मणिपुर मरम दे हौजि पाउसु माय माइदरी ने कोहिमा हाइजि थिबो मै हाइबा मणिपुर महाराज मखादा लेबने सेज लेब दिमापुर से सही कुंथ्रा की दमक लीज दा आसाम दगी लौरुरगा रेलवे कंस्ट्रक्शन तोंग लौबनी अदुगी दमक लीज दु लोरे हंदोरो हारे दिमासा न कोई नागा नति हारि अस्तिस दा आद एनपोना ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ना कोई दिसुम बकांग को से ईस्टर्न नागालैंड सेमनी हाइदना लौखलतन मोइ द वाथोक ले अखोइ सिदना ngasagi apik issue mayam sa koi puna mak sa loina kok si thada naraga amaga chaina raga launa raga khongna raga masom do ne loina sakidna main trust bigger the area se pinpointed on Chenaka area to have. Aduna Nagagi sit a singomati framework agreement ki Yam Chauba mi yam tinba framework agreement sign Tonariba interlocutor or Baran Rabiga Somnakanda Tungalen Wibaga so Tonariba six Prime Minister Yauna, Home Minister Yauna, Natraga notice Ganosigi Mantri or say Dr. Zitendra Yauna. I think I could say Ukulaki, Akoki. BS team yauna may ampuno mo siya mang the phone na toba ano to marik to the karikidam to laki gebo how je ko ni tengal problem puno maki maru se ko no hun banabo
मसी पुनः से कोई हुन बने महात्मा गांधी ना इहाल हाना मधुम की स्पीच तुदा हारिबा थुंगालेन मुबान पीरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनबा नुमितुदा प्राइम मिनिस्टर की ममांगदा होम मिनिस्टर की ममांगदा डोनर मंत्री की ममांगदा लेरिबा मयाम सिंह की ममांगदा पीरिबा स्पीच तुदा करी हागेबो करीबो महात्मा गांधी लेरम तारते कोई मसक खंबी बनिना कोई की दबांच नाना फंगमदों मरमदी कनो महात्मा गांधी दा मतम तुदा इंगा तम फंगमदा हाइरुबो कांदा कोई तोंगाना लेबा लेबा मा लेसे के को मतम तु निंगा तम फंगकांदा करीगनो निंगा तम ngaidi why not today हाइबदुन मोदि इंस्पायर तो हंगियाबा मधु हंदकी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की सेरेमनी दुदा वांगांग बदि यावेबा मुइबाना अदुदगी अमुक नरेंद्र मोदी ने करी हाइगबो से मुइबाजी नंग हारिबा गांधी दो मधु पोप लमदुदगी आइना लाइसे अदुना पुनमक सिंह से लोइना कनो तौमिनसी हाइरगे स्पीच तो तौगा बदु मणिपुर ददी काम द लोना तौई होम मिनिस्टर याउदी खंगी जस्ट कदाइदगी थोक पोनो मसिना एकोइगी हानदगी खोइन चिक्रगा हिंग पा यादी हाइबगी थमोइस मिहुनजी चिंगुम चिंगानन लेबा कोइददी साथीना इन्फ्लेम तौवे अदुदगी दिसुमनी खंगे लाली खंगे नाकन नाकन स्त फैन चनरदना अखोइ मसेनसे सोरोक थोकन लेबांग निंगरगा सोरोक थोकन फुनबगी मई थाबगी फिल्म द लाया अल्टीमेटली अदुनि यागद्रा को फरे मसदगी आई कर तिनि जगे आनो सिरेसिदा नागा मूवमेंट की हिस्ट्री से मदो आइदगी लाखि मतम दो ओनली फॉर नागालैंड ने तबन 1990 दा एनएसएन लिखले एनएसएन आईएम कारकपुदुदी सही निपान मतु कारकपनि को मददु दा तौदना सिगी फिजोगी अनोदु दा लोसिनरुरे लोसिनबदगी यानेदी हेदना बु लिखले मथंग मथंग कायरे सुमाइना लाखपसगी मरक सिदैसिदा को मसी वारो बिनु आइगी से आई हाइद यादना हाइबनि को मरमदी कनोबो सांगबा कोने लिसिंगनी की हिस्ट्री नैनरप कांदा नागागी तेलबा चही चाम फाद्रिबा चाम मुक्तंगारिबा चनी मुक सुद्रिबा हिस्ट्री से मसी जो कोई नैनब संगे मकोइबो इंस्पायर तौरे अदि मोइन पामियो पोसे यूएनआईसी ना एमएलए मरी का लोइना सिदैसे लयो मतम दो कांग्रेस पार्टी ना अगस्त की तारीख मरी 1972 की मर्जर एग्रीमेंट अब सोई तौबो कांदा मसैसिदा सिल्वर जाची सु सोई तौरे अदुगा सोमना कंद कांग्रेस की प्रेसिडेंट सु सोई तौरे मयाम पुनमुक तौरेगा लौगी वारेब से ngasi बावुद कांग्रेस पार्टी ना से नलिफाई तौरे हाइदना लेवल नमत द हाइटे फरे मदु सु तोसी नागा इंटीग्रेशन द तौरुबसी होने ने इनोट पिरु नत्रो नेक्स्ट अदुदगी मथंग लाखप कांदुददी कांग्रेस की लीडर ओरे वाकना नागा इंटीग्रेशन की वाक तौरे मसा लेकी ते तसंगुदी नुआइतबे मदुम हाइन तौदना डबल स्टैंडर्ड तो पॉलिटिक्स न मरम होइना मणिपुर ngasi di नागागा मैथे की चिलिनाउ ने से अखोइना दी हायबा मोना दी युमलोनबनी हायबा नागाना दी मैथे सी युमलोनबनी हायबा नाइबरिंग कंट्री नि नाइबरिंग अखोइगी इनहेबिटेंट्स कांबुसिंग हायबा अखोइना दी लाइरोबु वारी पुथोगा तांगुन जाबै वारी पुथोगा पुनमक तो हायबा अदुबो ngasi मसी तो याद्रेबा अदुना होजे अखोइगी से कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अखोइगी ऑनरेबल एक्सएमएलएन हाइबा अकानन हाइबा दुमाइन तौना कुकी क्लिंचिंग 1992 तो तौथोखरे मी 1000 मफम कंगन हाटखरे सुमाइन तौदन अखोइदा लेरिसे मसीगी फिवम सैसे हौजिक मसीना मथंग मथंग तारकपसिना मरम होइदना ममैददी 1997 दा सीजफायर तौररे 1964 दा हाना तौई 1964 तौरबे एरिया दो मतम दुदी सब डिवीजन ने डिस्ट्रिक्ट वाला कानो डिस्ट्रिक्ट वन तौरे मतम दुदगी सी कनो सी जोक्सले जोक्सलक्तो तौबना 1997 दगी तौरपुना 2001 दा मसै से इंडोनागा सीजफायर एग्रीमेंट से जून की तारीख 13 दे सोई तौने मदैदुदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स है वही अहुम यावी विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स से याव कांदा by not affecting the territorial integrity of the states in the northeast region नाइबसु बैकग्राउंड याव है अदुमति खुदिमक से लोइनमक खुमजिल कांदा लेबो पोर्टसिना मयामना कोइना हानतगी नुसातीना पाकतन लेबदुना सदन अपराइजिंग अमा अपरोर अमा तौरतन मई चाको कोप लोइना तौरे प्राइम मिनिस्टर ओमरा कनोदु उनरे अदगी सिदैस होम मिनिस्टर यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर लाक्तना तौबुदु दा इसामा गवर्नर के उना वारी बता सावनो नो हौजेती हम थेंगमन खरे हंदोकना तनु पाइ कम लेते है अटल जी ने थूने सिटी मिले ओपन लेटर टू द पीपल ऑफ मणिपुर मदद मसे सोइदन हंदोकनी पुंग फादबियु करीब तो तौरो है एग्रीमेंट से चनगदबदी अगस्त की तारीख अमदगी ने 2001 की अदुबो हंदोकी बदुबदी कोई पुनमकी लेबाक पुनमकी मी पुनमना हाइबदगे एक्सक्लूडिंग नागास एंड सम इंटरेस्टेड पर्सन लाइबदुना हाइबदुना मोइना जुलाई की तारीख 19 तमसी यूनिलेटरली डिलीट तौथोए हंतोए ना ओके तो अदुगी मतुंग लाकप कांस्टेटी सिगी अदुदगी दी मथंग मथंग लाकपसिना अय अमगा हाइजगेबा मसी थुदोंग माइन तौबिगनो तांक कयारत हौजिक से को एंकर ओबे मो सरचंद्र हाइबा तौदना एपेसमेंट पॉलिसी तौदना तौबसिना साई सरकार मरा चेनबगी सोल्यूशन मोइन तौदना लाकपदुना
ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛꯇ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 22,327 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ 98% ꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ only remaining 8% ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ that is also general ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯤꯄꯥꯜꯂꯒꯅ MOU ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ during the rule of Congress Party. Maduda kari aage bo not even an inch of Naga territory, original Naga inhabited land, should not be bartered away with under any circumstance. Yala Manipur gi 22,327 square kilometers sista Naga gi lam ni have recognition people say it is only by the Congress Party, the then ruling party. Amukta sunati ba kaya ragana 1992 dhare 94 dhare mathang thang hai 2011 makta dasu tam to gi se honorable Mr. Bigbo samne Union Home Minister ki mamangda masig ayi basi pitho ya to adu wargadi ai koi ni section thok na tawri se ai kari tawrage natraga koi ni section kari tawraga agreement se hoji koi na khana se hargadi just let us forget the past loina mo kauthok kar hoji thengri se framework agreement na koi samai kare de no ma leadership gi leadership yam piba yam phajana piba yam kai haitare specific maram orakanda lan na inspiration pi ki basu yogi de nate aduga so far as appeasement policy manba sing se voter side have tai maruina ND khang UP khang ti matam gi oina karai drom de dum masing thina basna maram orakanda samai karai drom de pinagre to be a political issue ohel loi dong ne ba mase okay anu ohel loi dong to go se hoji framework agreement ne mayam pano matha sanare framework agreement se mayam su pabiram ne ngol su pare se istale framework agreement ki loisin lakpa ki saruk se ista kari hairi ge bo 1991 da matam tu ki MPP ne sarkar pairing matam da 6 schedules hai singi area sing the exchange to boya to but the local area assessment to godong ni haira me the same thing say 2001 da MSCP ne sarkar pipe matam da masi ki pochi amugan ire aduna maram modrang asi de framework agreements ki loisin lakpa ki saruk se ista Manipur government adu mai tono local area assessment and haidana ADC da 6 schedule chalai ne haiba se masi karino masi clarify tawro haire ba aduga sidai sai article 371 EACT masi only for the state of Nagaland aduga siga manabam se torok ya hai se manaba se ista de facto sanari report se ista maduga moi post se Manipur government na anir ghana tawke ba amane MPP ki sarkar matam da nei amane MSCP ki sarkar matam da nei masiki question se framework agreement ki loisil ko par se ista yaudun le okay to adu orgadi akhoi di masi pamba di nate heba adu ki matak ta 1970 jo thoi ba gadget se ADC ki gadget amak thoi se gadget ki matak thang ba saruk tu da 6 schedule na thaya yeng biu gadget to lawr ga ti yeng biu yani maram de koi se 6 schedule han su sanate heba fifth schedule the 6 se gi kajik nang sem to raga matam tu ki rashtrapati ne yam hatu na tawdana hausik lai de aduna hausik phau da khoina lai se kari hoiba concrete karam basini haiba exact concrete sai position ma akoina kari haira ge okay akoina hari se supra state no panaga no Naga territorial council no 6 schedule no sigi no ngatne akoina hari se adu orgati positive report ma sine akoina thamdori po se sine akoina yari se sine akoina yadri se yabagi justification sidalere yadabagi justification sidalere historical background sidalere karigu mas noine henjina tawragadi akoi film se kari orpa yai haibagi prediction namaga loinen matu puna maksi thamse haida ngasi bawda kanam tawti ba aina tawki ba soi puna maksi sungaga atopada sum blame policy se is not the solution exactly appeasement se sutok tawroi dona ba sarkar okay thank you dawa tom musalam da dawa ojana chandra hangam dana to de ojana chandra soin chorokani maram di mayam se equal share pira ganda timing se ngon pi dana rosing di se try lo brai na soi hang kadong wale ojana chandra kitang tentang ge thamda du maru ibang thambiram tai maru ina appeasement policy se matam du ki sarkar center da kaida panba state sa leiba khopa samha karai da noma kharte dum charak chang nai be phim dune thamda rei wafom sina ojana chandra soi se kamai ubi ke duga so far as political territorial integrity in the on the backdrop of the framework agreement ne maruina thol lakpa yaba integration kari matang lakpa karim ka logic che ngai issue chi marakta pan bada dum yogi biduni border pillar gi matang gi swai jo hong tu swai hong tu godi manpu gi lammangi ko ni kai ba swai de territorial integrity gi singna bamti dum leiri ani se kamai obligation ni samsam nare kan ai gi meng da haja batar gadi border disputes pu orbasu amadi akoi gi framework agreement bu orbasu hai हाइबसिंग से अखोगी इंटेग्रिटी की इशू अमतगुमने ना अदमाइने हाजनी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩ Exactly. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯔꯃꯣꯏꯜꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯞꯊꯔꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯃꯤꯡ ꯇꯨ ꯑꯗꯔꯁ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯦꯁꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯁꯣꯔꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯅꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯃ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯄꯤꯖꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ UPNꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯦꯄꯤꯖꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯖꯧꯕ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯄꯤꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯗ ꯑꯦꯄꯤꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯩꯔꯤꯛꯄꯩꯗꯒꯤ ꯃꯩꯖꯥꯎꯕꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯈꯟꯊꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯂꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯅ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯖꯕꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯗ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯎꯅꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ UCM ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ UCMꯁꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ 3ꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯐꯇꯔ ꯖꯨꯂꯥꯏ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯇꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯕꯦꯅꯔꯗꯣ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣꯗꯤ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯇꯔ ꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯠ 3ꯒꯤ UCM ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯁꯨ ꯆꯠꯊꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UCM ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯟꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯁꯤ subject to correction ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯎꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯅꯝꯕꯔ 213 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯄꯤꯖꯃꯦꯟꯠꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ 213ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ
review tawba ma correction tawba ma natraga clarify tawgi mathok ta base mayam khakta lay aina thamjani ngabada aikoi gi 2.4.1 state hojiki hariba hoigi 25% of land of the state hai state 70% na maitai na hena khundara kanda sumai tawduna leiba khotpa kan haiba pose yamugo aikoi gi Valley area se 25% haiba ma yam phasana I masimak tasengna masi akoi chungthokpam thoktabra masi di NIDP ki wanate Congress ki wanate BJP ki wanate na anybody ki nate sumaina masi sagi print mistake oiramba yai ama oiramba yai loina box oijarasano aduga atopa area ma yam khakta soiba ma yam khak yauri masina ngasai Valley da tariba mapung oiba jati oiriba maitei da maran siba posu khara ma yauri besaida pera khara oja thengna birang ne khanse hariba pera sing se akoi ngasi gi leiriba akoi political party sing na natagana ngasi paliba manipur government na mase clarify to hona bagi damta correction to hona bagi damta masi gi se amutang mase akoi gi semdok semjin to hona bagi damta madugi maigei du da akoi yam kupthana ne na minaningba chamina ningbagi wakhal sim aingon yam review to bo to tangai phadradi clarification to bagi matam du lahoning hai bani madu high time ni theng thaba matam oide hojik khoigi manipur gi MP Rajya Sabha gi khoigi kare hetara madam Miriko ngo tharaga di mari bu lere adu hariba Rajya Sabha gi MP yauna MP leri ba mari MP mari sisu tangai phadrana masigi issue gi matang da ngasi di amamutana khangan janinga aduga amuksu Manipur people da makoina yamna chauna yamna kari thajaba ama thamani maramdi parliament la kharkanda oja sigi debate tawnu gu posida nabasandai na ngangu yabna te thajan bisi karam thajam no hara kanda sai sai habidi hariba reports da yauri ba asoiba aranba natragana akoi da soliba myam sing sa masi shamdok hangani masi shamdok na bi da mungtai madu gi thag yauna dai da logani madu da wangangani abisa akoi da assurance people thokta braba people of the Manipur da Mandi asoiba myam ko yauri asidi akoi khuding mana yengmi namda hil tawre yeng da khange aduna swai se soi thai do khargati hena madune sathi bam chu thola ni aduna swai se review tawba amtang hawgala ka sentence am nganga me hadra swai da tamara bu dai sung khamda people ne accept tarok du mandre bu jing matam dadi pami budi thabuk oina onthok na bagi damakta ngangi bodo thabuk to onthok ko yana na bagi damakta hawgala nganga photo ops ki na tabada Joker tar to kiba ana tiala ma matam serious oi da Joker tar to kiba akoi me holbu ngak ne soga diko ja matam no pudu no ja oja point of singin thamguren khali aduga jamon in chawa de som da taksale only thing is kasai was that habi do United Naga Integration Council to kan da koi samay na appeasement hai gadra khuni ya thu bai do but we definitely this party merged with Congress but later part other the high bay kenogi merger gi ke we often say administrative government level low do ne hai ba chi myam lei ri ba they moi identity mangi bani aduga aina as far as I remember laiba Congress na integration to we have wafam naga integration hodu musna ti haide MNC na matam naga Manipur Naga Council na United Naga Council ni mamang ri same gi the other ones integration ki concept la ki even NSN IMC integration gi oi wafam se moin han gi United Naga Integration Council gi okay city documented la ka adu ye dai la ka ni the only thing is I was one line the Congress says time and again ojana ka sahibi ba mayam lerigasu hojik leiramba mamang former government and UP want to the Samaita Manipur integrity the administration the compromise we have agreement amata koi matam soi taw gi deba okay that itself explains okay akoi Congress ki one word only one word framework agreement say framework agreement in whose time it has been signed I did sign toriba koi guy Narendra Modi they should be withdrawn we'll all be happy BJP is happy everyone will be happy let this be withdrawn don't line up the page but I'm going to no problem sing mang dawa loi le minari party ki ne tongan ton lang na bai wan ado ma se people ki tomen na ta public place ta chalaga moi ne la di irang he ta thoi hai ba si mang si re topiro BJP ne la di le ba irang he ta thoi la ba ta kai re si ma hai bi re no and masi puna mokshan loi na koi punna na ba collectively effort ma to minna se thank you ai koi su kangi se bon po thorai ba ase ki se 25% land se mai teina tawi most fertile ni adagi mai teina dominate tawi moi monarch ma yam leiram ba ki atu ne dani
नागा कुकी की यंगथिनारे मैते गन अरी के यंगथिनारे का हाइरिसी यम लाले अदुबो मसे इट इज ओनली अ रिपोर्ट मसे सुलगे रूटीन मैटर के रिपोर्ट मने होम मिनिस्टर थागपने होम मिनिस्टर ने फजन येंग मतुंगा प्राइम मिनिस्टर के लेवल दे पुथोरगा बिल लोइना का पोरगा प्रोसीजर मयाम अमगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स लालगा चगदवने अदन हौजे अखोय एमपी मरी नसु खोय मयामसु पुन्नो होलमिना सेबा अदन साइ सेसिललादी अखोय जु मयाम दो कोतने हाइनिंग आइयेबको अदो खतंग कोई पुन्ना दम तौमिनबसे यूनाइटेडली इफर्ट अमं चंगने हैबने यामुंगन ने दो जनप चंद्र दो तामो टेकन के सेम पेक न्यूज दो लाखबे दो गसगी मनुहुना से मपुंग फान बि दम ते लोचलक ते काय खमनु चरब गे सौ मपु अम कन थागत चरी गसके दमक त इम्पैक्ट न्यूज की मनुहुना बतांग चलो चंजन तंजा यरोले अदु लमदम से थोली बतौ दो अथो क्या की मरिक चंबर रिपोर्ट के दमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो